Imyigaragambyo ikaze iri kubera Goma yamagana u Rwanda. Perezida Paul Kagame na Museveni w'Ubugande irarimbanyije. Muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere, imyigaragambyo ikaze yongeye kwaduka yatangijwe ku cyumweru. Ni yamagana uruhare rw'u Rwanda mu gufasha M23 mu gufata ibice bimwe na bimwe by'iki gihugu. Kuri iki cyumweru tariki 30 Ukwakira mu mujyi wa Goma hadutse imyigaragambyo itunguranye yo kwamagana ifatwa rya Rucuru na Kiwanja, aho abanyekongo bagaragaye batwika ibendera ry'u Rwanda ku mupaka. Ni imyigaragambyo yadutse nyuma yaho kuri wa gatandatu umutwe wa M23 abayobozi ba Kongo bavuga ko ufashwa n'u Rwanda bigaruriye imijyi ya Rucuru na Kiwanja mu birometero 40 uvuye Goma n'umujyi uhana imbibi n'u Rwanda. Urubyiruko rwateguye imyigaragambyo rwo mu mashyirahamwe y'abanyagihugu na societe civile rwahamagariye Rwanda mu myigaragambyo karundura yagombaga kuba kuri uyu wa mbere tariki 31 Ukwakira 2022. Iyi ni Intego TV. Kura subscribe tukugeza amakuru agezweho mu isi. Mu myigaragambyo yabaye ku cyumweru, ibendera ry'u Rwanda ryamanuwe n'abigaragambya ku biro bya Banki y'Iterambere y'ibihugu bya Afurika y'ibiyaga bigari mbere yo kuritwikira ku mupaka wa Grand Barriere uhuza u Rwanda na Kongo. Muri iki gitondo kandi nkuko amashusho y'Intego TV iri kubagezaho muri kubibona, abanyekongo babyukanye umujinyukaze batwika ifoto ya Paul Kagame bandikaho ngo rest in peace, bivuze mu Kinyarwanda cyiza ngo ruhukira mu mahoro. Bafata kandi n'ifoto ya Museveni uyobora Ubugande bandikaho iruhuko ridashira. Kugeza ubwo twavugaga ino nkuru, abanyekongo bari barakaye, bari guhagarikwa n'abapolisi b'abanyekongo bababuzaga kwinjira ku mupaka ubahuza n'u Rwanda. Nyuma y'imyigaragambyo yo kwamagana umutwe wa M23 bavuga ko ufashwa n'u Rwanda yatangiye kuri iki cyumweru mu mujyi wa Goma, abigaragambya baramukiye mu yindi myigaragambyo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere berekeza ku mupaka wa Grand Barriere utandukanye Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ku munsi wa kabiri imyigaragambyo yo kwamagana M23 n'u Rwanda, abigaragambya barimbaga indirimbo zituka perezida w'u Rwanda ndetse banasaba guhabwa intwaro bakajya gufasha FARDC ku rugamba. Aba baturage bavugaga ngo Felix duha intwaro kandi tuzatsinda u Rwanda. Ibi nibyo abigaragambyaga Goma bamagana M23 n'u Rwanda muri iki gitondo mu Giswahili nk'uko iyi nkuru dukesha interview.cd ikomeza bivuga. Abigaragambya batumiye Uburusiya n'Ubushinwa mu gufasha ingabo za Kongo nk'uko ushobora kubisoma ku byapa bari byitwaje. Imyigaragambyo yadutse nyuma yaho mu mpera z'icyumweru gishize umutwe wa M23 bigaruriye imijyi ya Rucuru na Kiwanja yiyongera ku mujyi wa Bunagana na Namugenga yari maze igihe kinini ifashwe. Ni mu gihe kandi uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yasabye FARDC na M23 guhagarika imirwano bakinjira y'ibiganiro. Umunyapolitiki Uhuru Kenyatta wabaye perezida wa Kenya yasabye ko ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe witwaje intwaro wa M23 bahagarika imirwano bakifashisha ibiganiro. Nibo tumwe yatanze mu gihe imirwano y'imande zombi yafashe intera muri iyi minsi, aho M23 yafashe uduce dutandukanye muri teritwari ya Rucuru turimo Namugenga, Kiwanja n'ibirindiro bya FARDC bya Rumangabo n'ibirindiro byaherukaga gufatwa n'uyu mutwe mu 2009. Uhuru mu izina ry'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yagize ati EAC irahamagarira imande zose ziri kurwana guhagarika imirwano, zikabyemeranyaho, zikemera ko habaho ubutabazi kandi mu buryo burambye no kurekura uduce twafashwe kandi ibiganiro by'amahoro bigakomeza. Ubwo Uhuru yari perezida wa Kenya n'umuyobozi mukuru wa EAC, yayoboye inama yahuje abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango yabereye i Nairobi bafata ibyemezo birimo gusaba imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kongo kujya mu biganiro by'amahoro na leta. Perezida wa Kenya uriho ngubu ni Dr. William Ruto yahaye Uhuru inshingano yo gukomeza kuyobora imishyikirano hagati ya leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro ibera i Nairobi. Ni nyuma y'iminsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisabye ingabo z'u Rwanda RDF guhagarika guha ubufasha M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kugaragaza ko igisirikare cy'u Rwanda RDF giha ubufasha umutwe wa M23, zisaba ko ubwo bufasha buhagarara igitaraganya. Amerika yatangaje ibi binyuze muri Ambasaderi Robert Wood, intumwa yayo muri Loni ku bibazo byihariye bya politiki, kuri uyu wa gatatu w'icyumweru gitambutse ubwo yari mu nama y'akanama gashinzwe umutekano ka Loni i New York muri Amerika. Yigaga ko akarere k'ibiyaga bigari yagaragaje ko urugomo rw'imitwe yitwaje intwaro rutakihanganirwa, ashimangira ko Amerika isaba iyo mitwe guhagarika ibitero byayo ku baturage b'intege nkeya cyane aba Kongo Kinshasa. Yunzemo ati
turanasaba za leta guhagarika ubufasha bwazo kuri iyi mitwe, harimo n'ubufasha bw'igisirikare cy'u Rwanda kuri M23. Robert Wood yavuze ko ibi bitero by'imitwe yitwaje intwaro irimo nk'umutwe wa leta ya Kisilamu ishami ryo muri Congo na Kodeka na M23 bimaze kwica abaturage babarirwa mu bihumbi 200 muri uyu mwaka. Asaba iyi mitwe kubihagarika byihuse. Kuva kwa kane w'icyumweru gishize, imirwano yongeye kubura hagati ya M23 n'igisirikare cya Congo Kinshasa idahwema gushinja u Rwanda kuba rwo rwishe nyuma y'uriya mutwe. Umuvugizi w'iyi guverinoma Patrick Muyaya mu butumwa anyujije kuri Twitter yagaragaje ko RDC ishima umwanya usobanutse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagazemo zishinja u Rwanda gufasha M23. Ni mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda nta tangazo, nta nicyo Leta y'u Rwanda iragira ikivuga ku byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muyaya yaboneyeho gusaba ibindi bihugu gutera ikirenge mu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo harangire ibyo yise ubunyamaswa buteza urupfu no kuva mu byabo kw'abaturage benshi ba Congo. Kugeza ubu Leta y'u Rwanda cyangwa igisirikare cy'u Rwanda ntacyo biratangaza ku byavuzwe na Amerika. Inshuro nyinshi cyakora Leta y'u Rwanda yakunze kugaragaza ko nta bufasha ubwo aribwo bwose ihinyeshya amazo mu mutwe wa M23, ikavuga ko ikibazo cy'umutwe na Leta ya Congo bireba bo ubwabo. M23 nayo yakunze gushimangira ko nta n'urushinge rututse Kigali yari yakira. Leta y'u Rwanda yakunze kugaragaza imyanzuro y'inama ya Nairobi n'iya Rwanda nk'umuturambye wo gukemura ikibazo cya M23 na RDC bafitanye. Ni mu gihe kandi misiyo y'umuryango mpuzamahanga muri Congo MONUSCO yiyemeje korohereza FARDC isumbirijwe na M23 abasirikare bo kuyiha umusada. Ushobora kwibaza uti MONUSCO igiye gufasha FARDC nyuma y'imyaka 23 yakoraga iki muri Congo ko nta na kimwe cyari cyumvikana? Ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Congo Kinshasa bwamaganye umutwe wa M23 ukomeje kwigarura uduce dutandukanye tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, bwemeza ko buri kwitegura guha FARDC ubufasha bwose bushoboka kugira ngo ihangane n'iriya mitwe. Nibikubiye mu itangazo MONUSCO yanyujije ku rubuga rwayo rwa Twitter kuwa gatandatu ushize iti MONUSCO iramagana yivuye inyuma mu bikorwa bibi bya M23 n'ingaruka zikomeye zabyo ku baturage b'abasivile, ndetse bikayihamagarira guhita ihagarika imirwano yose. Iboneyeho kwifatanya n'abaturage ba Rucuru na Kivu y'Amajyaruguru bakomerejwe n'iyi mirwano, kandi rifuza guhumuriza abanyekongo ko ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro ziteguye ngo zishyigikire FARDC. MONUSCO yasohoye itangazo ryamagana M23 nyuma y'uko kuri wa gatandatu ushize uriya mutwe wigaruriye uduce dutandukanye two mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru turimo centre ya Rucuru, iya Kiwanja ndetse n'ikigo cya gisirikare cya Rumangabo yaherukaga mu 2009. Buriya butumwa bwatangaje ko bwiteguye guha ubufasha ingabo za Leta ya Congo burimo bw'ibikoresho bwo kuzifasha kugera mu duce zikoreramo ibikorwa bitandukanye. MONUSCO yavuze kandi ko yiteguye guha FARDC ubufasha bwo mu kirere, ubwerekeye ubutasi n'ubuvuzi ku basirikare bayo bakomerekeye muri iyi mirwano. Mu gihe kandi General Mezo Blino yemeje ko Congo igiye kongera kwigarura uduce M23 twose yigaruriye. Komanda mushya w'akarere ka 34 ka gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru General Major Mezo Mbele Blino yarageze igoma kuri iki cyumweru asaba abaturage gutuza, ndetse asezeranya kugarura amahoro no kwisubiza ibice byose byafashwe n'inyeshyamba za M23. Akigera igoma, General Mezo Blino yahaye ikiganiro abanyamakuru atangaza ko nibiba ngombwa bazanatanga ubuzima bwabo bwite bakagaruza ubutaka bw'igihugu. Ati leta ni leta, batuzi igisirikare cyabo kirahari. Nicyo nababwira, bagirira icyizere ingabo zabo, byose birimo gushyirwa mu bikorwa kugira ngo hagarurwe ubutaka bwose bwigaruriwe na M23. Icyemezo cyafashwe, tugiye kwisubiza ikizwi cyose nk'ubutaka bwa Congo. General Blino yabajwe niba ntabwo bafite bwo kuba yagarutse igoma azanye n'umuryango we, asubiza ko ahubwo ari kigaragaza ko ntabwo banabuke afite. Uyu munsi Perezida w'u Rwanda nibwo yatangaje ko yagiranye ibiganiro na Antonio Guterres uyoboye umuryango mpuzamahanga bagana ku kibazo cya Congo, aho bombi basanze amasezerano yabereye Nairobi na Rwanda muri Angola ari yashobora gukemura ikibazo kiri hagati ya M23 na Leta ya Congo. Ni mu gihe kandi ni nyuma y'iminsi kandi Leta y'u Rwanda itangaje ko yiteguye kurindira ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda mu gihe FARDC na FDLR bikomeje kwisuganya ku mupaka ubihuza n'u Rwanda. Iyi ari Intego TV, komeza ubane natwe ukora subscribe tukugezaho amakuru agezweho buri munsi.